Musiaise na wekwatyo bala watindila watinda nesa ni sio mundu kwethe wa muthenya wa ciathi na ponde bala watindila githeni chathi cha utanu kana ciathi cia kwitikila kwenda kwa Ngai ni na wekwatyo watinda nesa na indi tuthoche na moko ndi wa kilungu cha Thambala la muthenya no monde tukavikie kutamba nemo kumayungi na muthia wa kilungu kito na ndio tungia mbeano ndo akwithi wa shabik wa nguvu sana ndino wa kilungu cha Thambala la na mwate welungu cia Mutongo TV na indi tuitha tisungio mokulu menuru jadi babala bena thina ndini wa misitu ndini wa ndusitu nikenda wethie kila mundu ni wethiwa ekala nesa na munyanya kana na mume wake kana ni weka undula wailite nikenda na kese ukuna kiswe kana nata mbi reverend paile nikaza ukuna kiswe matio ba daimana na hiyo titito wyoso na itunga ini atunengete na tele nenga hiyo tunengete ndukeni musaisia nenga ini na ukedi amusaisia isietwane ya Yesu mwana wa Ngai na ataiwe dia sio twene sanda nundu wa unyuva kumva Mutongo TV na Thambala la itwike bandu ba ukutelesea nitunga mube yakondu wa kunundu wa simu nyingi nundu wa message nyingi ona nache kwikatumwe message mayema akutuma itumitwe message nyingi na simu nyingi ngaina kwathime nundu wao sanda nundu wao ndala menokusi maiti ni matethekete ba Thambala na nimbo ya situ ona kuwe wina thina utetheke nundu ni neno moto cia ikyo kwasa no ni tetheka kunia mwitu wa kusimu kunia muka mwana kunia andu makupe mutumio mona mbiye chambelelia ngunia asiana cia kwa cionthe kuna sie na namu ya chunikisio kwa kunia asiana cia kunia kila mundu wonde nundu baiba andu bangi batetheke andu atio oba Thambala karibu sana nende sio mbwendo wasengethi ciandu ina association de pe mwalimu wako wita wa Dr. Mwania eba masaku kanisa wina we DCC ni akatoloni na niwe chairman wa DCC ya Katoloni is my mentor and yekuma ni munini na mwalimu wako Scott na amenisaidia mambo mingi kwa hivyo anambie ningu kelie mwalimu wako wita wa Mwasa na be mwalimu unge wina baka ngundo muisone wita wa muteto endete program wino na ndo sengethi ciasu othe na mutumia muthonu kuya masaimara nambie ndio weta wake mwetu wakwa cha mthinsa indi tumwendete muno na karibuni tuendanie imwe wina thina mwo ndukathine wasie ni ngweyo wa wisosa kakanda wikata wigite kanonywe ndawa twiba withia nuthuku munene tutabie na nyindu ici thia kaba mundu la uambu akwatwa ni thina akacia ni ngumena na nyene ngweyo wa nukutethegwe na ibe no kakanda kutia mundu la uthina na ibingi ya nyomba na ikola leu na muyumba nyenda ata na ndaweta yu mundu suni thina munene kuni wonkwasa ni kaba ukanena a problem shared is halfway solved na nenesi thinosu wakuona watu it will not be halfway it will be solved completely and permanently karibu sana aya Pastor Grace ni wailu mundu ume ukuna mundu muka aterewe ni nyinya wake we asanda nundu we kule junise na nini misi mingi ni nyaka umuthei akaingi ni makuni wa mabinditi nundu mewa umesia uta wotwa umesia na itabi nyamu emwe ona kwa no meisi ona kwa no meisi ni asia no thuku ona eka kutethegwa ni nyinya ona mundu ume kukiluwa kunemuka actually mundu ume lo kunamuka ni ndia nye ndio na ndo mundu ume walitokilaka kuna na Biblia ya neni ineza Paulo itabia aireso amea muka waku ni mwe waku na otondo waile wendeta mwe waku enda muka waku mundu metimutwe na tuina ise muka ebinda nyingine ni nabata niende twesu ya kwasia akanengingo akatingingo akanemwe kuma ngingo kujubika mau na julo kuna muka wake akuna mwe wake na otondo Yesu ni wo muto we kanisa Yesu no tukuna ovyo yani kwa soni ndo betia si Yesu aitutangi ya tuika kanisa ni ngo tuilala ngo tuyajwi ngo tuika na wo Yesu na netu the yakatukimangu akita automisi anaitunenga mumo notau aume nienda kutaa mundu ume umbithu kesi etha nwenda musi waku utilikane iselebu na wanangike imanyisio kukuna kireti na cyo kibeti wake kuna wendo wake beti no thama
ila kwa kuna kibeti onetha kina kwendete hata uwendo wambia kwigata kuthama wambia kuthela no yambia kuoswa bandu bangi na kibeti kutungia thayu ula cha kwendete na uo itina wake kuna kitungie withia wa wibinya na cyo kibeti kiyula wa kililika na kilebinda yonze wangu na nyene asia bandu wa ukunana na kukuna kibeti chaku wewe cha unosia na wewe muyende yakwikalania imwe taani siai pandu bakao na ende weta inya waku utethesi usukote utundu na cyo kibeti kiuke utethania na mwana kukuna muka mwana swali kietu kibeti cyo kimwitu mutwae kwa kiswanie mwitu wachola mutwae to bana sieta waku nya wa mwitu usu pala twae ayo sana na mume makuna mwitu waku weni wegwa moyo biblia asia undu wenda andu alangi makwike ku pa kibeti chui atio ndia ya kibeti yo kila gitethanicio na mwana kukuna muka mwana nyenge so na muka mwana wa ithinwa ni mwana wa umwana wa twambo deal ni nake withinia nundu ndietekela labda thina ni thana wonie kana thina no na ibeti si thina no ne muka mwana wa aithina mwana wa kwa muka mwana wa atwa wa kwakwa ni mwana wa kwa na ile to musubi ata mwana wa kwa onetha makosa manene bete ata meana kimane chaba makosa sume kalilwe nzima sofi we panena nwe etie wekeo na bakikaema utwaye ukaema piu pandu ba mwana wa mundu atindaya ikunwa matanisi haya Grace kibeticha kwa kienda ndikikwata chenda ngarukia ni James Mbone ndo nakwikata andu ni mombe tu kibotoka batu nasoni yangi manas anasi amombe andikata chao tangiti anasi amombe andikata tamboi in fact unaje tamboi aturu mutethia mombe andikata tamboi mutethia najiko ne mundu mukao kwenda nage mombe alikayo yani ndenda yu akamombe to make bathukani andu make bathukani me nyumba yiki bathukani kuya kama binyatene ukethi onota ne solika onota ne sambia woni weki ata no binyi actually bata wo kwatangwa nile tumita ko romance kumweka romance omu prepare for sex nikenda ilangai ili start fluid ile lubricate ya na yituma thaki when ida ujuje the wayi iseo kwa edwa mundu muka waku we already ni ready ko ibata wo kwatangwa edwa malika ni mukwenjoye kwani we mukwatangia ke yuko yakametha ama iduma the latin kwanza ukaja we mukwatanga ile ni wakitokwa agwa piu pia kametha ama iliu noni mundu mukongia india pastor kwa mboyes nyeno na mundu ume ni mwendete kana na komana na mundu mola nendete nyeni thela tene wona ngine na with ya dio badani asiata thitha kumwana tu ona na meza wone wa thelile kuni wongo asia etha ni ready kola sima kwa tangwe indi nai mwamina indi mwamina mathawe ni ndizo mukwatangao kabolo babe thank you wakuni wambikanesa umobobyo haya sio mwe ila na thukuma muka wakwa anenge nesa ndigetu lakini kumela we awathirile ni waekie kunenga ndona kwikata mwana kwa sio bwana tuizone sex na money lakini nisio mbesa tria wa besa ni sabuni ya roho hiyo agetha hata mandai na ndoge matinde uyosu na ndene soma na ndumage meya chawe mundu mukozi no kwetha na feelings kweli ayende itha na feelings ni asiati mundu mutumio wakolia je kweka landi wina muka wakumanye nundu aka ni makuamu no mathina mamus aka nesie kwithia mundu ume batembeza ndembeza kwanza mundu ume gwatembeza ndembeza indi mundu mukatembeza edha nasio nundu ni lazima siana sikata ije ni lazima mutumio su athambe ni lazima maundu ala mamusimekwe na duty sile sia kawita sikata sikwe na ke mundu ume nutwanya ithi wa atekwelewa na ndwise kwa ng'amma kila sia aiwia ni wathela wenda butiwe ari trenchiwa kana bitiniwa au mawiyane ayabi kama sibanga we ni wabutiwe na wanda undunge weka tinda abuye kitata akomete asiaise TV aikoma yamuka muka wake ewiyani amukie kwa chandete wiyani na enda mukaithi wiyani ati amu wiyache na eka ko mu wiyache kitandani amba omunenga akole
amunenge wiyo maikoma kwa chamuke amunenge byu na yamukathi amuwichei na yamukamwike mutumio sio ekoma ko wiwiani mbaka saa inya ese uma saa inya okay kaleme sani ose ela ni tabata ela ya obingwa TV remote ita remote ose remote na nyili la mau kibilani na yambi oyela breakfast aimina sete TV yegwe katolo akomebuke bilani yani muke ese kuma wiyani edio meiyo ile kunyusa ache yoba yo mesani ngira mundu umo sunde undu weka surely feelings ni sina ba feeling mwana chauma ba au menienda mwelewe feelings yukanga nombaka i-contribute weni kila kiakilini ya mundu na undu akili yake hivyo mwete nundu nye ndiko expect mundu ume ote undu wika nye ninena ta mundu mukosu akunenge nesa na edhi wana feelings zako hapana anateseka ni wote tesekela kitu chonde ni woka kuua ni woka ubu ya ngua ni woka unenga yato ni woka unenga sokisi ni woka kuka kila kitu chonde na ni woka uwa leu na ni woka uwa akuna mwanamke ndaumbu mundu muka ombiwe mundu umenewe amutethasi nibona asiambe sasa mundu muka italawa ina ukulilie la ingi nyumba mutumia aikwatangilie 10 na muka aikwatangili 50 mosiso mzeza siana mina ngilie 10 sia mose no ngilie 10 sia mosiso ona baingili 50 nundo mbesa sia mundu muka ivikia wa masawa na mundu muka atethia mawia so ndina isio na mundu muka akethe na mbesa mingi ndio nuwa kwebiacia na bisi ni woku eka atetete nundo ngainda munenga ke usuwe na wia wake usuti wia wake ni wia wa mundu umetafadhali eka ikala nyumba tetelemia ndiye ndete kumetu indi ni nguweta mundu wekala nyumba te undu wika ni wa etelete akomena kuno imwe no imwe keke wikambia no mwanaume huyo ni mundu ume wa meno na ndio isaidha na feelings yake. Haya halamu kwa semwenda se likaindi ni wa inbox ya kwa ya Veronica Siombua Willy Facebook page ya kwa yeta unu indabia wenda muse Willy ata nondo tuyamba unengana namba ku kiseveni utawetete inengana not unless alamu andikite nunu ni ingime kwa semenda se unless mukase namba yenu inengano na endi no se ukandika wenda muse Willy ata Yes, umenda se Veronica nutonyo mubikia ona kwani ninengana namba actually po andwa ingimo matriani menda se angibaka tuya menda ibeti na tisiri detuthethe ti andwa ingi na kutethewa kukwata sitambi actually tuje ya mundu twa uyu ukita umwe mwitu nukwenda muome na no mwitu namba yake nene mukwati yani mukae mo kwati yani andwa sepa Sister Grace ya nengi yone ndwa mwe kwati anajitwa mwana mbi na mwitu ananenganie namba ananenganie namba kisebeni na mwitu osa na amukunia nelo na amukunie ma bisi nukutuma wabisa amutumia bisa yake Facebook WhatsApp wethiona kamwili tutikaka na keke kwetonzu ilio na juu lamba nabikie matuike nime ukomana makuna ni asimu sisi ya mundu la mokito komana ami amukunia ingia ati uko wapi Jen amwesi niko hapa unioni hapa kwa M-Pesa iko hapa nje nani ni wewe uko wapi sikuoni si ni mimi adhengea eze amona osa sibu azia agomoka anambia kendo kiunoni kina ingeteleka anambia nabo ize simu yake metoke na amo blacklist na komoka eze kendo chu ko uni wonkwasia indi tuyamundu nundu amatu tuithatu mese ndu isimu etu ndu isimu anakyo ko uni mundu education mwakomana ningu mwenda na nduket committee kwa mundu maunduni mai ambayo manana utinda we mutumia mwe waku we muthei amba manyana nuunyu mukomane mwikalendi mwenge wa physically mwigwe ngoni siendana siae makwendana baya ile itakwendewa. Asante kaitambo kwa totandithia museisiani tusiokete mituki Musese indino wa kilungu cha Thambala na kilungu cha Keli cha Mutwaanoni wa mundi twende na usungia mokule la mwende na utumandino na namba ile 395 ile 395 Reverend ni naikulyo demu ae maku kula kwitha omba nwenesa ila mukwikali thina withia wa wimwa na ni nomo mundu mukae makwitha iteresa kani kwiti maithe wana ila fluid ni nomo
na thina withia wichau ni tunanenyo ebinda jingi twase kwandu naturally nga isu italilisia that fluid no mundu nomo edwani wakwatangwa nesa na ni waloma edwa enukwenda mundu usu na ni walomanse wanesa ni wakwatangwa nesa ni walete kumya fluid yesu ya lubrication na one kumya pona na siapena problems sia hormones either you release kana ena thinoke kwa uri wangu asia kwa basiwe nesa ena thina mo na yo sindu ise ni ndemu yetwa ndemu kwa uri tikibeti yake ndemu you ni ndemu you na setani seina mikwa anake surely keka anake ni mumbithu kesia mundu abstain until akatwana Biblia na ise nikitwe kasia meseja ituku na ku no wete loka mesia kibeti mesia mengi ni mekisia mezima nenga nesia ni lese ikaba na mbeu lese ikaba na yaso twika no kutwana ndwethi mbeu ekangisie kuukonde kwa mandemu ya mate utelesa mate na Teresa kuukonde kwa ni wonkwasi anake no mwiki yanga iyo akamunenga ibeti nundu wina kibeti chako nutonyoma nyaundu utonya kukiatol nesa nundu mwitu nutonyethi wena problems nyingi ona sia mawauma mitambo you may not know nundu ona isu ni cause ya mathina aso yutu ilikilie mathina ni niki aya ngaite mwanga ndia athinza ngai ndia athinza na kibeti chakwa kimbia ninienda nza nundu ndekanesa so ndo nakwikata kukikitia kana ndiathinza na keke kwika maundu kiona ta 90 yenza chuchu naelewa nicho naelewa na message yake actually bitwano mingi jina mathinasu jina mundu mewethi wate kuva from nesa kitandani akaingi maswani ya mundu umeoni wenda achao wendanza ni wendanza na pinda jikino tuilo manyisia bana tukeso umanyisio nyingi itumi ila ituma mundu ume atafa from nundu ti kuthinza kutuma mundu ume atakuna wianesa kwa itumi i-contribute to that nutonyetha wenda mume waku akune wianesa kitandani ene ndwithi ebuje ikendo ndwithi andu munenga legula wailete na mundu utabunie ebunesa amaitu ni mesi kunenga mume mo nduma makamensi ya makwasi mutumia kane wa matumbi mutumia kawe wanesa akaluma ende yu akamebi ndani zi enda we wakitandani ende je buja museti je kwata tibunu kuni wangu asia mutumia wakulya ni ikata nikenda nitonyo umwekevya chambe mutabye na munyuka umwendo endanza chakeli manyaini thina mwa utuma utafafom nundu bailite the beke to me nikitonyetha no stress kana depression nikitonyetha ebuyitabuna nikitonyetha no wia ula uthukuma nikitonyetha wa winanzika kana wina wia wakindu nundu mengini mai mouth form nundu wa wia either yona elika mundu mukocha ndithia na wia wakindu kwa ni wangu asia kwa sisi abethi na mwao na mujikala ndi wina muka waku munena nyenesa mumanye ni chau musisye ni chau kituma utafafom bote newe mouth niki na kibeti ni chuwa ATMs bisi kibeti uitwa kibeti ujete nyumba ujiyabu kwa mwitu wa mwengi kinenga thina muitinda kabauka mwoketwa yuni wakia nyumba dukia ni siabata na nuo weba no manda thina ni mwao utakia ni asia pata Peo tumaniungiwe tumetubani musiaisiana iwe ni ngojaribia kuudhi uchakeleko ni siondo kumanisha but ni mundu muka watu waitwe na asiakana na mume etwa na atwa abandu bangi na baloto waitwe maikwenda kana kano lakini kula watu waitwe ni mume nimekwenda kana kano yue bukatikati aile kwikata ali na kana kano bala unatwa iwe yake ile kana akatwae kwethe kana atwa kwethe yuba iba to what in the athiniche kana Pepe nangine nane ni kana ni priority. Ani twali to subia twana ni tuketi ya stress na tukwata wani kitu kita wa depression. Na kana ni naise kayula wani matendo kedha kai. The wakwa ithe pe utuo na pe andume ukenda na pe anduma tonyo kaya eka na kana kwa ithe na wetuo kwenda utwawa. Na zo Biblia ndi kuthaite kutwawa. Wenda utwawe umaseye twana twabu na kana witia kwethe.
Batoneka ni mutona kunene ayulu wa kwewa kwa ciana ni musi wa mundu muka eweka nitukanena nacho tunanenie pepi ndatunanena tuyasia Mathina niki Mutwaanoni jituji na Mathina twanene ya ubo wa single parenting ila nayo jithito yi Mathina maingi na nitwisa kunene yachu nundu yatikwenda kwanga ina mubango wangai kana kaiwe ni single mother lakini ndio isena mwangi ni ma condition yawa ni conditions with it's like uko single lakini si kupenda kwako ulingangana kwa ndoa lakini mtu anowethi wandu tonyeka kuni wetu kwasia tute biased nundu nini siku ya nduma ya asia na meoka na actually nini salute them kwa yakana wiweka ikeso kuyana uyo mama anakuwa amengangana sana na siana nyingi sia single mothers ni succeed ya sio mbwendi sika na waika research ya andu ala nene kono kukonde okethia andu ingi mumite thini wa background si funny mwatongoi atongoi siasani atongoi makanisani atongoi maunduni maingi meki bathukanyo siana nyingi ni sia single mothers disikana wa amanya chu na thandu amanya kwaenda wike research ukethio mapasta maingi ukethia ni ma single mothers ukethia atongo yengi ni ma single mothers nundu ngai no mona sia favor actually God shows favor to the single mothers na majeyo na thina na siana osikabuka na sio siana yana imwe nundu wathi na sia thini sietwete kwikalanesa lakini si tha sina kundu sita na balance nundu kwenda kwanga igoti musie weka ekata fatherly figure jitha jiba tandini wa mwana especially for discipline ene sidusio kosu kana kaiwe nithe kayane na kana kataiwa nithe. Haya tujaribu ndu batoneka siana siewe ni asiyeli ethani batoneka Veronica mume wakwa we sema kwa meo na Mathina mume wakwa atinda achongete na ila wesa uka nyumba oka bado owakuite muchongo ipate nitu aiti akuite na kuma ila wambie kuchonga mathao ni maendie nandi pole sana nyene igwa ninoete ndo na kwikata pole sana na tuna neni obana wethi amagweti otokana nisi andu mami chongo metu ya nubungu ni tomo masi aisi ongela ngimi atiani mina na sio sida osilu lakini mabindala maingi michongo ethe yasia libido yethe yasia libido kabisa andu aingi ala machonga mayani yasia amu kama bata ya kwa mwesingi basia muno bezi kuchonga these are drunk either ya might another the other end extreme yet the other extreme ndutonya kana wapi kama labe muka waku ndukakuka nimbaka kwacha winewa wathi sia kundu sia konya ni wothi kwika ni gwangwasa ni pole nundu wakala matoito nandu machonga nundu ni nisemena some issues lakini konisi mwina siana mwatwanie indi mume waku pamwe na kuchonga nukusubia nundu sio mbwabe kindu ninena na musiaisia imwe ni utindo tangi tokenya kabao kekalo kwako nundu etha mundu nde ukukuna na mundu no kuya siana na uo kwako na uona munda wimena uo bandu uo comfortable utonya kwinuka imwe ni kwasia ngai nenge mumo onetha bailio nundu nyukwangelekanyo ninywani masiana ili itatu niwe kuasiana yote tengeto thiete na nuoni wamine ye miakabo mundu wambiye kuchonga labda mwikalete yuwetinda nise ngomba nidia imwe no clouds ngai nenge mumo no inenga kumisa nono ndi kwati okuasiana ndungite kwitu nituoite sokoni ngai kombo ya nyumba nundu wa mundu kuchonga yuwe kula undiyo Mutwaanoni niki mundu ucio atinde ya uchonga amwethia nuko kuna ndanguna siana nuko somethia nuko somethia leu webo thina waku ni mwani muchongo bili ona tipe iwa numa yokwelewa na iwa tipo reverend yandu ukwithia mena mibango yanza nondu ningi kuwetha mwene unu achongie kwa simai na ndetona ndo ikalabua siakani siana lakini ningi dimanda kulange kana kulo katetheke ya jue ikata na maengo tukenga kana nime Yesu hapo sekunduku nila kwako masi Yesu ai ino kita Yesu babo kana jua ile ikata mundu mukajua muthembo ucio ile ikata nye ni asiai mesie na imanda ngai ya munengi omu mwenye ndiye ndai ya mundu kizambia ziwazi tatu bato ba
lakini ni omisi beba ndo marriage bika okethia ndo itindi otanga tanga actually Veronica kesonena na kaingi maka utabia wisaiwe kibeti ya kutabia kigwa nina miaka 10 na ndiko maana mume wakwa nina miaka ilio ninezi mume ebuna bayundu meka ukatatu obindisi kibeti chuna nikikuiya kwa mume kisilite maunduni maingi meki batho unungasi ai nyeni encourage waka kumesia na wenga inde momu nengo solution omadhina oneka ni wa muika najue tinda wendete juwe dina udibangi osua dia kwame udibangi kumo mesi momisi na maiso bia misi as long as mume wako ndio ku abuse na winene na as long as ndio ukukuna ndio ukumanga ndio ukudhinya na no kusubia musi wake we na no kusubia siana siake yuka endia na uboje ya no itabia ngai nye kwanga ini nisiba yundu wema yundu ikwatia kuma Mutwaanoni nundu wakitumikeke nonye kibeti kimwe na ndiye ko na jadi ko maikalanzi maisili byo nani nyaneze akulia mume amukolia yue amulatiti jina mulatiti amwenoche yumbe nukiti ngekata kwanda bye ba bisino welende tabya mwaito na welende mose yakumania asya ndia waye yesa kwenda ni kwani zikwayo lakini tina mewa ende nuka ikwo kwenyu ko usindu imwe siebinya ationka yailikilela Mutwaanoni na kutaidia Mutwaano we ni sawa Reverend katika wa Mathina na maukule naone tisi umwaisundelu aingi menene kana mekule yolua ando kwasia interest kana ando kwasia musamo ndeni wa Mutwaano yo ndeni wa kitandani aume aka yo maile kwikata ukethia musamo sundu kwa ando mekalite megwanite mekalite menda nite withie Mutwaano ni etha yimisio bibandu be biko withie kana mundu itwawa anaigwa endete mundu meone muno maneka mundu makitandani nesa lakini after mwako mwanga na miaka ile uyambe ku little regret ni naendete ku ni nina utao kwa musiaisia Veronica mwana kwa na musiaisi otusiaisi koyo luwa yonde just go and do a research kwe musiwe na Mungu kila musi wengite ko majao ko mabo ila twasa ngiti titena kila musi we na challenge ke kanakia ukesone no nandu onde either bishop or my pastor or andumeba every marriage as a challenge na nicho kitu misabuli wajana na miongole na muonza muswambe wandi kibukeka yoba waka nyumba alamaka matende ya wamana nye kila ndonya kunena unduni usu ni andwala matwanite masisi ni chao kila kiuma thini wa marriage na muno tona thina la munene na niwe thina ona wa Mutwaano mingi ni thina wa kitandani ila we sawa na mathina ange metha masia itwe ni thina wa kitandani bethe wana thina Mutwaano withia wana thina atwawa masishie nesa kila kiuma thini na chambe mundu atanalika Mutwaanoni please isila bandu be mutai mukamba neni asya musingi ute mutai anyusa kisu na palape wingi watai Biblia nene to yasya maundu ni maungama yuthina wandu aingi melika Mutwaanoni without knowledge ya marriage mundu ailika Mutwaanoni ayona Mutwaano no kukomanya ailika boy komanya ki ndaye mwalicho ndakwati ondungi with kila kuswania na expectations yake ina mitewa ila kuswania ndini wa marriage kuni usio andukwisila ndini wa mutai makatawa undu mailite na undu Mutwaano na maundu ala memethia ndini wa Mutwaanoni jila mwatwana na nibethi wana mathina ma muthemba uno tweke hiyo bithi ya mathina manda undu utetheka ndini wa thinani wiba usu manda mundu ukutethia ndini wa thinani usu wane maundu makitandani libido ni ya muse kana mundu mukande na feelings manzono mutonyo otetheka wakienda gaino enda imone gaino specialists wa maundu ma reproduction health enda umuone mutabwe mwailite kwikata wape bandu be counselor mwite mutabwe mwailite kwikata nundu yo Mutwaano throughout ni lazima itakuwa na shida duke saona usio Mutwaanoni ni lazima kweli wanundu satani
na ise satani enda kwananga anchenda ya Ngai and marriage ni anchenda ya Ngai na satani ni wisi ananga mutwano ananga kila kindu chonde kwa kila ibinda satani amanda mutwano kubetanga utani wa mutwano. Haya musese ni kwatie watereka na bundi bote enda umini ya kilungu kitu mudhani wa umundi nina wikwati wethi wana kilungu cha kwa ila tuko mane unindi ni wa kilungu cha tuadimwe kwa mbea saa ile na miongo elisi ya kiokone wethi wana kwa Veronica Siombua Willy na Reverend Grace Mutai wenyu Ngai ya kwathimia kwikenesa tukwendete muno na wendo wa mwiyai. Asante tiwa Inesa.